Om Swastiastu. Muali galah jam kalih titiang jagi nguacen cerpen ngebahasa Bali. Cerpen raina mangkin sane jagi wacen titiang inggih punika cerpen kekawian koma alit Juliarte utawi alit Jul. Duaning ipun boleh ngirimin titiang cerpen ipune sane pinih anyar ke WA titiange. Iku cihno ipun secara tidak langsung baca jeb kita terus ampura nggih cerpen sane memurdo di Batan Punyan Waru ane nedeng ngebunga. Loh subun nawang apa ane makada beli demen kapining ragan luhe. Tu sing perlu loh kanti metakon kemumai. Apa buin sumanang saya teken kesemekenan kenang beline ane memesik tuah bang ilo. Apa buin lakar tagih anggo muktiang. Beli sayaga nyangreng. Ya pitui ento jiwa permana jagi kesukserahan. Pangkuda kaden tiang mau usahanya kenang sakewala. Loh ratno tusingguan ngemang jawaban. Uli kenalan nganti jani loh ratno utawi loh ratna nyaru-nyaru. Keto masih sebuah ajak tiang mulih mekenalan sarang reraman tiange. Nanging loh ratna nu mendep tekak ngambel atine ane subuh kadung sakit metatu dalam pesan. Tiang nawang ken sujatine sakit kenah nelo ratna. Wireh tiang masih pepes kalahino teken mantan tiange pidan. Nanging sakit nih tusing sesakit atine lo ratna. Mantan ipune memitra tur ngalahin ipun nganten. Ane makada mimbuh sakite tusing ya ada len tuah kebajangan ipune ane banget kepingitan subekus kesukserahan. Wireh ipun percaya teken mantan ipune pidan ajakin ke kamar kos ipunnya. Luluh hatene miragian alus kadipikat nekat nyangket munyin mantane antuk. Ajak kedua kelulut semara ngantos melaksana kadi anak meku renang. Nanging tiang tusing peduli. Nganti pengketi pun nuturang unduk kekirangan ipune punika. Tiang tusing banget ngerunguang. Sawireh tresnan tiange bes keliwat kapining loh ratna. Subuh kadung dalem. Lep. Loh. Ada loh seng saya. Beli misadia lakar nerima loh apa adanya. Tusing beli. Tiang sing pantes buat beli. Tiang sampun letah. Ada buin beli nemenin tiang. Alih sebuah anak loh lenang. Sada pegat-pegat sambil ngeling loh ratna ngorahin tiang ngalih anak loh len. Apang loh nawang. Mekejang anak yang lah masa lalu. Ada masa lalu ane luwung
ada masih ane jelek, ada ane masa lalu, ken-kenang ban ngolah tilah dari masa lalu. Ada loh sepet kutang tur sapang masa lalu lu ento jani mai aja beli mejalan nyumunin ngulat ulatan tresnane tuah iraga jak duo beli jak iluh lantang pesawat tiange nyantenang ukudan misa dia nerima doh ratna ya diastun ken-ken jelek masa lalu kalih kahanan ipune. Loh ratna tilah ngeling jani siksigan tusing ada buin toleh tiang biang lala di batem peninggalane tat kala pertama tiang mengenalan sarangipun kita masih sunarane sayan surup tuah ada keduh kita melet pesan tiang lakar ngapus turin nganti keduh kita punika ban rasa liang bagil sanje kalau punika luh ratna negak ngajak tiang menek bukit ane sada joh uling dunungan ipune demen kenah tiang mirip loh ratna lakar ngalih galah tur tongos ane melah ipun lakar ngorahan kesujatian kenahne teken tiang nutup mejalan ngemenekang kenjele tusing keras sayang ring sepanjang jalan loh ratna tusing ngulungang munyi nang abuku itah ipun mejalan mahan mereren akejap mirip kenyel malih bosne buin ngelantur mejalan nganti nekat di muncuk bukite gumanti kadiring suargan becik pisan pekantenane sayu wakti ngulangunin loh ratna negak tiang ngilu di sampingne peluhne nyerek cek uli gidat nganti ke baungne ane putih mulus bokne mepusungan mau kita tiang usap nanging buung yen toleh ipun nyansan seksi dat kala pesu peluh cara janine dini beli loh ratna ngawitin memunyi dini ken-ken loh tiang metakon dini tiang ajak tunangan tiang ane pidang mejanji lakar sehidup semati medandan tangan uluh margi kuripan nanging tonden suwud ngomong tinggalin tiang yeh peninggalan ipun mekembengan mesip cara jalan-jalan ring bangli tat kala masan ujan telah yehe mekembengan ulian jalane usak nyad pemuput ngetel ya diastun tusing deres cara ane subo-subo kemudian loh ngajak beli mai loh ratna ngusap yeh peninggalannya sekenang pesan tiang noleh ipun mau usaha ningalin wan tiangnya ipun mekenyem sujatine tiang ngerasayang ken-ken kena beline kepining tiang masih tusingnya bukan hidup di masa lalu ngingetang ane subel liwat kenangan pahit ane sepatutnya keeng sapa tiang mendap lo ratna tusing lanturang omongannya peliat joh nerawang sawang
mirip inget teken apa ane ada di bukit ini. Anu ke misa dia beli nerima ukudan tiangnya buka kene. Anu loh. Uling si malu iraga ketemu nganti jani. Rasane ento tusing nguwah. Tilah kadi Jatimula. Suksema beli. Dumada saja buka ane rausang beli mare di subane nawang kesejatian tiangnya. Seledeten tiang muane nyiriang sekan pisan. Apa ane omongan ngebusan? Kesujatian apa ento? Kadi rasa ada ane engke bange sarang ipun. Mai beli tuk-tuk tiang nuwut dogenan tusing tawang lakar kijo aja teken Loh Ratna mereren di batan punyan warune ane nedang mebunga. Apa ke punyan waru nawang tiang sedek kasmaran. Bungane ulung nepen mbok Loh Ratna ane selem nyalang ento. Dini beli ada apa di tongosiaknya loh. Beli dot nawang apa sejatinya ane dot orang ilo. Busang lo ngajak beli negak di beduran. Jani nada lo mereren di batan punyan warune. Nak ken sebenarnya lo. Loh Ratna ngeling gelute ragan tiangi. Masa pesan ieh peninggalannya deras pesan ngai belus bajem tiangi. Ada apa lo? Tegarang sambatan tiang nulen. Dini beli dini ken tiang man ngulungang manik. Dini tanam tiang buah basang tiangnya beli. Tengkejut tiang nyingehang munyini Loh Ratna. Gisi tiang awak ni Loh Ratna ban kedua liman tiangnya. Tekak pesak. Telak tekang tiang muane ipun nulak. Ling ni sing mereren. Atepung miber tu sing kekeneh ban tiang. Loh Ratna bani nyemak gaya buka kita. Dadi hati ngulungang manik turin nanem di tongos ane tusing pantes. Tusing upekara. Tiang nyesel beli. Nyesel subang ngulungang wah basang pedidi. Laut tanam tiang dini. Tiang lelak beli. Tiang tusing nawang. Tiang beling di subane tiang suun ngajak Made Sudirga. Mantan tiangnya ento. Lak kena tiangnya beling sakewala. Bapane subang nganten ngajak anak Loh Lena. Tiang mendep. Tuah dinghang tiang dogenan. Grumutan basange. Pedih ningeh satuan ipune. Sing medaya ipun bani nyemak gaya buka gitu. Dadi hati ngutang paican widi. Tusing ngidang banana. Tiang megedi ngalahin Loh Ratna pedidi. Di batan warune aneh nadang ngebunga ento. Mejalan tiang menekang nuju genah negak busan. Nanging batis tiange sada banget metindakan. Cara ada ane ngisi tur tusing mang tiang megedi. Apa ke kena tiange ene tusing mang ngalahin
loh Ratna. Apa ke rasa tresna ane mesti terima loh Ratna. Tur ngemang ipun kesempatan anggun menahin raga. Apa ke ulian sayangnya bas dalam ane makado tiang tusing nyidang hidup tanpa loh Ratna. Tur tusing lakar nepangipun pendidian. Tiang laut meki pekan kuri. Tepuk loh Ratna negak nyeleleng di bongkol punyan warune. Ngeling mesel-selan. Tulih tiang ada anak cerik sirep di pabinan ipune. Inggih puput. Punika satwa bawa utawi satwa cutek. Kakawian semeton titiang saking kubu Bangli Komang Alit Juliarto utawi Alit Jul. Cerita puniki utawi cerpen puniki cerpen anyar iki kesurat bulan Mei warsa kalih tali kalih dasa niki. Nggih becik pisan. Suksema semeton titiang sareng sami sanes sampun nyarengin nonton enten akeh niki Pak Manotong nang pandai Bu Swastini jero narko saking doh niki starte nyarengin suksema. Inggih suksema wantah punika sanes presida katur ledangang kirang langkung antuk titiang ngawacen menjang malih wawanin ngawacen cerpen jam kalih malih nggih dumugi enten tapi ambang nggih matur suksema. Om santi santi santi. Om